Ya, whātala whātu lea whiawhi swafa manu malo Yesu Kiriso. Malo se fua manuia, malo fo'i langi mā. Ya, bi ia le tua o tātou lia mai nei whaupoponga o le tātou po kalamel mo lia le aba. Malo le on sai, malo fo'i le ngā lue le vaiaso le o tātou taunuu mai i whaiunga fo'i le vaiaso i le lofa malanga leo le tua. Lan te inga ma lan pule whaasoi fua o tā wheiloa ia i pua manua e leo pua mala. Nei whiawhi whapenao no tātou toi wheiloa ia i luma o lea tua, ia e mai sei fwoi o lunga o penga te whailangi, mo lea tuaila nganga whao te tele i le Global Kingdom TV, ia e mai sei lana uauna, sunga ia Pastor Mike, ia e mai sei pulenga malu, o loo whaafoeina le unanga i le aso ma le aso i lunga o penga te whailangi o loo vea i pea le unanga le Global Kingdom TV whaamianga i soos tangata o loo sota i atu i lunga o penga te whailangi ala i le upo le tua pespesenga upu whaamalosi ia mai se o moli mawola i le ngā luenga o loo whaia le tua i le taimi ma le taimi al neo o tātou toi wheiloa i le lofa o le tua mawai fo'i se sulu o le malamalama ina ia whapenaona o tātou sulungi ai le malamalama o le moli o le ava e ala i le upu o le atua ma le pai atu o le nganga o le atua i lo soifua ma lo ne yola ea whatalofa atua i nei fiafi i tamā ma tina ma tua uma o talavou se iau o lava i whanawiti ai teinane ia uauna le tua o lo whapenao na ngafa ma le fola ina le tala le leia le tua so staffa le nei lau langi ma lo le on sai ma lo fo i le folau manuia i le lofa maleanga leo le tua le tonu o le a whapenao na tātua ngā i tonu o le fionga le tua ai o le a whapena fo i ona maua mai ai se whamalosi po se utau ia o se upu foi e whaamalosia i tātou i le tātou sāvalinga. Le ngate i lea o le upu e la vea i aise nganga mangausia ai lea mo le polonga. Le fiafio le au amatalia i tātou se talo, whapenao no tātou talo si ai le nei pol kalame tamā whautai mo le nei avanoa foi a te oele vi inga foi la ua fio le whaamanu maua manoa mātou te whesanga i ai pua manua e leo pua malata mātou whapenao na whaaptaia la ua fio i lo walofa tunoa, lo walofa muti vale.
ai maise o le akape o la ua fiolo walofa fai pea wa lilingi tutonu ia i mātou e ala i lo wanganga paia ma whapenao na whamau whailonga ina ai i mātou o lo mātou whamoe moe le aso e mātou te waaia tino ai ke riso o no mātou peia i leo o ia mātou te talo i lea fiafi ngā lue o i lea mtanga o nei Paul Kalame o ngā tutonu la ua fio whai mea la ua fio penao na ngalue atu ngalue ane ngalue ifo i se mana onga whawhei noa i e la ua fio i lea fiafi Yalo malmana la upu, suoto sina se loto, matutol fatu lei, fa susu ina, mal fa moe moe, e fa tupu e la ua fio, ma ia fa penao na tele sovi inga i le nea fiafi, ono lo suafa Yesu. Amen, amen. Ia, toi fa talo fatu i al tato Paul Kalame, mal tato unanga i le nei tae ao, i nea fiafi, il suafa manumalo Yesu Kiriso tatou whailoa ia i le lofa malanga leo le tua mo lio le aval nei u toe whapenao na toe au lia mai ia o se unanga i tautua ai i so se tangata whai mawai malima e molia le tala leo le tua ina ia vea pia mwhamianga le upua le tua le nganga o le tua mwhamianga le tua ya te oe, aleluia, ya te tonu tatou anga i le upo le tua, na utu atu lunga ia le tatou tusi filfilia mo tatou fasoa, ya le ngata i lea o le autu fo i o le afa penao na au iai fasoa ua fa autuina taimi o le finangalo malia o le tua, taimi o le finangalo malia o le tua. Time of God's favor. Time of God's favor. Olo o mai e tono le luka lo nam tau pe fa. Olo foi upo e sful malvalu mal sful maliva. Hallelujah. Ole lau foi tawina luka e fa olo foi upo e sful malvalu malona foi upo e sful maliva. E whapea, ua i ulunga le nganga o le li a wana whau uma i a te au, e fola tala le i e mativa, ua wina mai au e ia e whamalolo i e loto momo, e tā lai sa o tonga i le tā whianga, ma ia pupula mata o e ta waso, e tu sa o loto i e ua whasau aina, e tā lai le tausanga e finangalo malia mai ai le li. Aleluia. Tal tonu o le fasfoitau lea o lo o whapenao na whaongaina e Yesu Kiriso i le aso o lo tusia e luka mai le Isaia e ono su maltasfa i mua malua i lona teimi ua whapenao na fetalai ma whapenao na sauni le li e whatau nuu i le aso lea ina ua whapenao na tau nuu i le aso na atofa i le atua le tama e whapenao na whauina i o ia ma whapenao na awina atua i o ia ma whapenao na avea i o ia o leo le a whapenao na molia le finangalo le tama i totonu o lona nu. Hallelujah. So, o le tāua la o le fosfoitau o lo whapenao na tātou tilo whatasi ai nefiafi. O lo whapenao na mawina ai Yesu Kiriso, mawina ai le nganga pai o le atua, mawina ai a tustusinga le profeta o Isaia, o le pule o le sunako, o tangata o Israelu o lo i sunako, ia e maise ai o le tāua o i tātou o leo tātou whaitawina. Hallelujah. Ese le tāua o le autule ai nei o tātou tutilo mo tātou whapenao na maitawina ia
le manatu mai o le atua taimi o le finagalo malie mai o le atua e whapena ona auina mai ai le alo e pei ona au mai e paulo i le kaltia lona mataupu e wha i le atoatoaga o le taimi i le taimi o le atua ina ua whapena ona finagalo ai le atua e auina mai lona alo e foaina mai ia le alo ma ia whapena ona whanau mai ai tātou ia le tama ina ia whapena ona moli tino ina mai le atua o le anganga lava ia ina ua whapena ona liu tino tangata le upu ina ia whailoa sao ma whailoa mai le tama mua ia Israelu ia lona lua mai tangata nu ese le lai tāua ia i tātou ina ua whapena ona whetalai e su i le aso lea ua fo'i mai o ia mai le vao ina ua uma ona paptisoina le vai o Iolitana taʻitaʻina le agaga o le atua i le vao ma tofotofo ai o ia i le fasfulu aso fas ao ma pō ma faapena ona agaʻi atu ai i Nasareta i le mea o loo iai le sunako i le nofoaga na soifua ai o ia i le tele o na tausaga a o titi avea ma talavou ma tagata matua i lea taimi na ua 30 ona tausaga ma ulu fale atu ai le sunako i le aso talitonu ai le o se mea fou le ulu fale o Iesu i le sunako o le masani i lea Iesu leaga o lea e tāua e le tusi o luka i le mataupu le fa o le masani i lea o ia o le masani i lea Iesu o le agaʻi i le sunako e faalogologo i le afioga a le atua ae folafola mai i latou o loo faapena ona tulaʻi i lea taimi ma lea taimi e folafola le afioga a le atua ae ua o i le aso o le a faapena i lona tulaʻi o ia i totonu o le sunako e tatala le tusi lea o ia filifilia e faapena ona faataunuu i le aso lea ma faapeai foi ai ua ia uluga le agaga o le atua auā uana fau'u mai iā te a'u aleluia ua iluga iā te a'u le agaga o le atua o le agaga o le atua o le fai mai ua le gata ua i totonu iā te ia ae ua iluga iā te ia ua ia fau'u iā te ia ina ia o tatou moli mauina ai le tāua fo'i o le fau'uga i luga iā te ia i lea taimi o le tāua ona o le tatou te iloa o loo iai lona fa'amaufailoga o le u'u oiol o loo fa'apena ona tāua i o le fau'uga ae o loo talanoa agaʻi le agaga paia ma lona afioifo i luga iā te ia the Holy Spirit, the oil and the anointing le tatou te mole mawina ai le tāua o le u'u pea o tatou tulutilo iai i le galuega le auositaulaga ma le ausalevi ma iutaia i lea taimi o le u'u e fa'apena ona utu ina ai ia le tu'uga lamepa to feel the menorah o le u'u e fa'apena ona o le sua'u'u e fa'apena ona utu ina ai le lamepa e fa'amoemoe ai le lamepa ina ia fa'asuluina ma fa'apena ona fa'amalamaina ai totonu o le nofoaga paia o lo'o fa'apena fo'i ona o tatou iloa o lo'o iai le tāua o le sua'u'u o lo'o tāua e le afioga a le atua leaga o le u'u e fa'apena ona u'u ina ai manu'a o le tagata ua fa'amanu'alia o le u'u fo'i o lo'o fa'apena ona o tatou moli mauina i le afioga a le atua ma lona fa'aogāina taimi e fa'au'u ai le tagata o le atua o le u'u e fa'au'u ai mo le auaunaga oil to serve o le sua'u'u e fa'au'u ai o le sua'u'u e fa'apena ona faiaina ai le manu'a o le sua'u'u fo'i e fa'aogāina mo le malamalama e ila lona tāua i ona o le ua o tonu i le taimi
e whapenao na fio mai ai o ia whailoa atu I tū ia ua whapenao na tāpena ia le tua o tama ia le alo e whapenao na whailoa atu I tū ia e avea I ma whamanianga Iesu Keriso ma le nganga pa ia ua whapenao na I lunga ia te ia na te umaia le malamalama I tangata o lo nofol pongsa na te umaia le malolonga I loto o lo whapenao na mafatia e o ai tangata mamai o lo ia umaia le whaunga le whapenao na auna tua I tangata ma vea o ia ma whamanianga I tangata le lai whapenao na ta ua e Isaia le ua whataunuina I Iesu I le aso lea. Okay, e iaia le tu whaperfectanga I whaongaina ai fosfoitau lea pea whaonga I whaperfectanga e whasino I le fio mua ma le fio lona ma le teimi o le toa sā o le atua. Ai iai lona I tū o lo whaongaina ai lona whiau tau moli mai mua ia Israelu ma tātou I le teimile nei o le ekalesia e whasino la I le fosfoitau a le tasi. Haleluia. Leu le alu la I le tū whaavaloanga o le fosfoitau le whaongai o I le teimi o le tosa. Leanga I le whaitauina I Iesu I le aso lea a o lo I totonu o le ta upu e ono sumaltasi whai unga o le whai upu e lua I le tusia I saia le vaenga na pei ona le whaitauina I Iesu Keriso I le aso le aisea leanga o lo manai maia e o mai foila ia I tātou o lo manai mai tātou e le I o I le taimi o le toa sā o le atua. Haleluia. Whaaptaila I le atua tātou tele I o I le taimi o le toa sā o le atua. Ai whai mai o lo tātou iai tonu I le taimi le nei ua finangalo malia I le atua e le ngata na fio mai ai o ia whaalitino mai le atua I le tino le nei le anga o le atua o le nganga lava ia ma whainoa mai whaamanianga na laio na fio mai o ia e le ngata la I le taimi na fio mai ai o ia e le senturi momua ai wa whainoa mai ai fo I mai le taimi le na se o mai le taimi le nei o lo tatala pea ao le atua ua finangalo malie e whapenaona a vea ma whamanianga I so se tangata e sauni e whalongo ma whailo na finangalo. Lela e tā ua ia I tātou ina ua whapenaona tā ua I tuspa ia Isaia whataunuina I Iesu Keriso ma molimau ma iai luka le tustala I le tusio luka e winga I le tausanga ua finangalo malia I le tua e whasino le melea I le malamalamaanga o le Israelu I le teimi lalo o le whengainga Mose se I o mai ai lalo I le teimi o Iesu Keriso I le whengainga fau o le tāua le o le tausanga ua finangalo malia mai ai le tua e whasino I le tausanga e 5 iai tausanga o le sāvalinga Israelu ma le atua o le tausanga o le Yupeli the year of Jubilee tausanga o le 5 tausanga o Israelu o lela e tāua I le wholaunga Israelu ma le atua I le tausanga ma le taimi o lo iai yaso whaapitoa o lo iai vai tau whaapitoa e la tau te celebrate ai la tau te whaamanatu ina ai la tau te whaitaulanga I le atua la tau te whaataua ina ai aso whaapitoa ai o mai loa I le aso 5 lea po le tausanga lea ua tāua o le tausanga o le Yupeli the year of Jubilee ua whaamanatu ai la tau I le tausanga lea le 50 vai saa 50 sabbatical years ua whapenao na wholau mai ai le atua e le ngata I vai ainga o aso tāua o sāpati o vai ainga o lo whapenao na tā pena Israelu
mo le taimi o le fio mai o Iesu Keriso. A o lea la tātou te mori mawina i le 50 sabbatical years, 50 sabbatical years ina watu whatasia tausanga uma ma le folaunga Israelu le watau nuu mai le 50 la lea le iupeli auno ina ua whapena o na whatawaina i Iesu Keriso. Longo wingo le teimi tonu a lea ua whamanatu ai le 50 tausanga iupeli sabbatical years i le savalinga Israelu ma le atua. Le ngata i lea o le teimi tonu a finangalo ma lia le atua e fua ina mai ai lona alo pele ma momoli mai o se tangata o le atua liutino tangata i le nuu o le atua. Haleluia. Au lela tātou te iloai i le malamalama o le Israelu i le tāu o le 50 tausanga lea le year of Jubilee e tataua ia i lātou i lalo le tulafono ma le whengainga Mose i tua i le whengainga tuai o le tausanga lea e lātou te tataua i ona whapena ona whamalolo ina ai lele e pei ona tatau ia Israelu ona whamalolo ina o lele ina wātoa le 5 tausanga ona whamalolo fo i leo lele ai o fo ila ia lea ina wātoa le 50 o vai asaia sabbatical years e tatau fo ia Israelu ona whamalolo ai fo i lele mo le tausanga atoa ona le toinga lueina leo lele ai o lātou sele ia fua o le fua whaele leanga na o lātou totoina mai lea tausanga ma lea tausanga i lea vaitau ma lea vaitau i le tausanga atoa lea ai le toinga lueina longo winga o le taimi o le malolonga e iai fo i lalona o onga o lo momoli mai ai i lona i tū whaaleanganga o le taimi ua tatau o na malolo ai i a Israelu mai ngā luenga. Lātou whapena o na whaongaina whamanianga ma tamau ainga ua saunia e le tua e tausia i lātou tausanga atoa. Au lelae au mai e fo i malona fe au whaaleanganga wo i teime malolo ai lātou ia mauai so lātou malolonga i le watu la i le aso lea i tutono le sunako wa ia whaitawina ma ia whapena o na whaiatu ai o le aso le nei ua whapena o na taunuu ai upu o le nei tusi o na ta aile ia o tusi ma toe nofo i lalo. Aleluia. Wo o le teimi e te tau o na malolo ai o ai e le malolo wo o le teimi e te tau o na malolo ai o le tausanga fo i lea fai mai lalo le tulafono ma le whengainga Mose e te tau ai i matai uma o na whaasaoloto a lātou polonga. Whaasaoloto a lātou polonga. E le ngata fo ila e whai mai e tautua le polonga i lona mtai mo le ono o tausanga. A o le tausanga fitu o na tusaoloto leo le polonga e agu. A e whai mai a whapea ifo le polonga i a te i alava. Ua fia nofo e tautua lona matai o na walofa i a te ia. Ona whapena lea ona talia le matai o ia. Ona avela ia le matai polonga lea i luma le nuu. Ma whapuina lo na talinga. Whapuina lo na talinga o le whailonga lea. Mo le polonga lea i tua i whengainga tuai. E lo ai o i o le polonga saloto. Ua lofa ma filifili e fia tautua i lo na matai. I lona o langa atoa o le ale tu ua lona matai ai o le anofo e wapena ona tautua lona matai le la iei fo ila lona o onga i luma i il whengainga fau ma ua stei mea whai tau tu se e peso tau mua lona fai upo sfumal tolu i le wha mauwha i longa ina o le tangata whaolaina i tua i whengainga tuai e wha pūlo utalinga e loa ai oe o le wha mauwha i longa lea o le polonga ua whaasaulo toina
e le matai alofa lea e whapena ona tautua ai le polonga le ia te ia o le polonga sa loto. Au le foi la ta ua i whenga ingo fau le wha mau whailonga ina ai o i tātou e le o le wha puina la o talinga a o le wha mau whailonga ina o le loto o peritome loto e ala i lea i le nganga pa ia o le atua ua tua e le atua i te tonu o le tangata o le atua le ngata i le Israelu a o le tanata nu ese fo i lea. Aleluia. Lea le tau ai wo o le tausanga i te tau fo i ona wha sa o loto i polonga o ai se polonga le la tau ai le fe au lea na wha taunuina i Yesu le aso lea e o mai le teimi le nei o lo tu mau ia fionga ia le tua mfolfolanga ia Yesu maona whamanianga ua whapena ona whetalai ai o ia e whamanuia i so se tangata e pei ona whetalai ai aso lea. Aleluia. Al tausanga foi lea e limas fulu iai vai o sa 50 sabbatical years, the year of rest, the year of jubilee. Fai mai ai e whapena ona te tau ai tangata Israelu ona toi whafoi atu ia ele ma toi whafoi atu mea to tino e le patino ia i latou ai patino i se taso tangata na o latou whapena ona no mai e whaongaina mo lea taimi ma lea taimi longo winga wo o i taimi e tau toi whafoi ai mea toi whafoi ai mea to tino toi whafoi ai a seta al tangata o lo whapena ona e whaongaina mo se taimi. Okay? You must return all the properties to the original owner. To the original owner. Au le foi lai au mai e sa o onga ia i tātou ina i o tātou toe mana tua ai le tua o Israelu la lea ai ia i tātou uma o tātou na o ni tausi mea le tua. We don't own anything. We manage what's been given to us by the owner, the master himself. So le la tātou te tausia ai mo tātou ngalue ina i me uma ma whaonga ina invest ina ua whapena ono tātou maua le taimia iai laso e toi whafoi mai mea ia te ia o le ana mea umalava e iai foi la le aso e whapena ona toi laulawina ai mea uma no tātou whaia le aso ua whapena ona tofa i le tua o le tausanga foi lea o le tausanga whai mai a whapea o iai ni au ai talafu tonu o Israelu mo le tangata Israelu o le tausanga lea e te tau ai le na no mai ai lau tupe po olo e nofo ai talafu ai te tau o na ia sauni e whamangalo au ai talafu uma. Aleluia. Te tau o na sauni le tangata lea na e no mai ai olo e nofo ai talafu ai e whapena o na whamangalo. Cancel all your debts. Ese manga ia le fepang whapenga ngai vai tau le tatu iai tino nei le ngai ko kele la ngofo ai kalafu ai o lea ia o onga whalenga o lo momoli mai i le fosfoitau lea ma le fionga le tua le o tatu whalongo mai ai ia Israelu lava ia i le tu i le tino ai ai ona o onga whalenga e whapena ona whamanuia ai Israelu toe whamanuia ai fo i matatonu ese le kalesia o le whenga inga fau leanga e tofu al tangata malana i talafu. Ai whai mai o le a whamanga loina e le na whapena ona o loo nofo ai talafu ai tangata. Le ala e whaptai e le tua. Leanga o tāpena e le tua ia le tausanga le ngata mo Israelu. I le tui tino ai wa tapena fo i le tua whamnianga whalenganga for the year of jubilee o le tausanga ua finangalo malia mai le tua le fo i la ua tatala mai ai le tua whamnianga o le tausanga ua finangalo malia ai le tua
lua fetausanga taluai se yo o mai le taimele nei o lo tu pea aisea mafua ono le maliu o Keriso, mafua ono le satauro, mafua ono le lofa tuno le atua, mafua ono le finangalo leo le atua e le ngata mo Israelu ai mole nu ese ina watofu tofusia i tātou i ana whamnianga. So we are at this point of time, at the time of God's favor. Wo tātou iei tonua i tausanga ua finangalo malie mai ai le atua, e manatu mai ai le atua, o le taimi ua whapenao na finangalo le atua e tufa mai ai, ma whaasoa mai ai, ma whapenao na whaatama ai ngai. O le wo o i le teimi o le Mesia, o le wo o i le teimi o le whaotanga, o le wo o i le teimi e tau ono tātou whapenao, o na saili a manoa ia te ia, mo tātou surfai ia te ia, mo tātou vava iatu ia te ia, mo tātou saune talia o ia, mo tātou saili malolonga ia te ia, saili mapusanga ia te ia, o Yesu le Keriso le alo o le tua. We are at the age of salvation. Patu is famtalanga. Today is the day of salvation. O tato iai le vai tau o le whaotanga. O tato iai le vai tau o le tala lelei. O tato iai le vai tau o whamanianga. O tato iai le vai tau o finangalo malie mai ai le atua. O tato iai le vai tau o le whamoe moe. O i o tato iai le vai tau ua manatu mai ai le atua mole manuia ai le mole malaia. O manatu mai le atua mole ola ai le mole oti. O manatu mai le atua mole saulotonga ai le o le nono tia. Hallelujah. Lela ia metaphors o upu fatusa o lo whapenao na whaongaina i Isaia whamaunia Yesu ilana whetalainga i ta upu le whao tuso luka. O lo ta ua ai le tangata mativa, the poor. O lo ta ua ai le tangata o lo loto momomo. Po le tangata o lo iai ta whianga. Prisoners. O lo iai fo i mal tangata o lo ta ua o le tawaso. The blind. O lo iai mal tangata ua whasaua aina. The oppressed. O upu i o lo moli mai ai finangalo le atua. E whailoa mai ai ia i tū ia o lo moli mawina i so se tangata. I sala elu po o le nuese. Lela taua ia i tātou ai toi foi se taimi e whaitau salamo e se lau o fitu. O lo whailoa mai ai nā ia le tua i ngā tangata o lo maua i lunga lau e le ele nei. Tangata o lo mawhatia, tangata o lo saisaitia, tangata o lo nono atia, tangata tawaso, tangata ua whapenao na polonga, tangata e leo saoloto, tangata o lo ui le pua ngai le ilopo fe li liu iai, ai whai mai na o lato li liu ia Iova, o na tali mai leo Iova ma whaola ia i lato, ma la vea ia i lato, e ala ngā te tau e ono lato sauni e tali atu, i le whaatai ma le viinga e momoli ia te ia. Hallelujah. Lela e tāua i e tātou lea ngā tātou tutilo i le lalolangi le tātou te iai. E il tangata e pei e te mai tau o lesa o loto. E il tangata e pei e te mai tau e maua mea. Ai leo iai se file mu ia te ia. E il tangata e pei te vai atu e te malosi ai olo mativa whaleanganga. E il tangata e te vai atu e whapenao na malosi ai olo iai le mai whaleanganga ia te ia. E il tangata e te vai atu e fia pea i le mea ma le taimi ai to tonu ngā le mu ia te ia olo whapenao na saisaitia. O lo whapenao na sauaina, o lo whapenao na le maua so la saulotonga. I le teimi na o iai, al teimi e luma i o tangata,
e whapena na i loa teu folinga, teu savali, teu le tautala, ai le totonu ngā le mū o ia, o lo whapena na mori mawina ia, tūlanga ia e whao lo whetalai e Iesu, i le aso lea, e mativa whale nganga, o i o le tangata o lo loto momomo, o lo iai tawheanga, o lo tawaso whale nganga, o lo whapena fo i o na sauaina. Ai ua manatu mai le tua i le tausanga ua fina ngalo malie ai. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Mai tau mai manatu le. Tu salava po ai lava le tangata. Tu salava po ai lava le tangata. A whapea e au noa o e makeliso. E leo ia te oe le ola. E leo ia te oe le file mu. E leo ia te oe le oa whale nganga o le tua. E leo ia te oe le nganga pa ia o le tua i to tonu ia te oe. Mai leo whao la ina le tangata lea. Lela e tā ua ia i tātou. Ono tātou whalongo i whetalai ngā Iesu. Ua whetalai le aso. Ua taunu. O le aso le nei. Ua taunu ai upu o le tus. Na valo ia il profeta. Ai whataunu e Iesu. Leanga o Iesu. E whapena ona. Whataunu ina lea valo anga. Hallelujah. So the good news here. E leo se tūlanga e wha oa i nai tangata i le tino le nei. E leo tala noa le whetalai ngā lea tua lea. I le oa i le tino. Not material riches. E leo tala noa fo i le oa i maletamau ainga i le tino le nei. I le lalolangi i le tātou te iai. E whaalea nganga mea i e tala noa mai ai. Le fionga le tua ma whetalai mai ai Iesu i le aso lea. The good news here. E mawhai e le tala le lei. Ua whetalai e Iesu e whaasino ia te ia. O na maua e so se tangata le oa uma whaalea nganga lea. Ua ia whapena ona saunia e tufa mai. Ma whaasoa mai i so se tangata. O lo whapena ona mativa whaalea nganga. Whapena ona whaafale puipuina. Po lo iai le mea tau le loto momomo po le tāwheanga. Ma le tangata o lo whapena ona tawaso whaalea nganga. A toa i ma le tangata o lo sauaina. O lo tala noa i whamanianga whaalea nganga. Ua saunia e lea tua. Lela ia le vaenga mua muana ua whetalai ai o ia. Whai mai o le tala lei ua whapena ona i lunga ia te ia le nganga o le tua. Ma whau ia te ia. E whapena ona fola le tala lei. Fola ia te ai. Fola i e matitiva. Fola i e matitiva. Okay? Taua la ia le vaenga lea. Leanga le upu e whaongaina le tuspa ia le upu le mativa. Ai, i to tono le whenga inga fau. E lua upu o lo whapena ona whaongaina e whailoa mai ai le mativa lea. E le upu mo mua e ta ua le tokos, P-T-O-C-O-C-H-O-S, tokos. O le veape le upu lea. O lo whapena ona whailoa mai ai. Ai fai taua le tala i tono le luka lo nam ta upu e sfuma le ono. Foi upu e lua sfulu e whaasino i ala salo le tangata mativa. Po le tangata o lo whapena ona i le fai totoa. Po i luma o le fale o le mauoa. O lo whapena ona nofo i o ia. O le pela o la salo e papala. O la salo e fia ai. O la salo lo whapena ona whaatari atu i mea ai e whapena ona maua mai i le la o ai o le maua. Au lela ta ua i le upule na the beggar. O le upule na o lo whapena ona whaonga ina i o le upu tokos.
o le tangata mativa la le tāua i o lo whaongaina ia la salo lea i le luka lona mataupu sepulu le ono. O le tangata mativa matua le ai lava se mea ia te ia. Le tangolima le ai se mea ai. Matua le ai a se tamau ainga. Le ai se mea mativa i tino. Nothing. Totally having nothing. Le lai whailoa mai ai le upu lea. O lo whaongaina i. O le tangata o matua le ai lava se mea. Ai ai foi la le si upu lo fa pena ona fa nga ina le fenga inga fo mau al ta upu lo su maltasi o tu soluka o lo foi upu lua o lo fa ilo mai ai le fa fine mativa the poor widow o lo ta ua le upu le ngana tu si tu spaia Pentecost 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 e tala noa nga i le tangata mativa e leo le mativa ua matuale ai se mea a o le tangata mativa o loo iai se mea ia te ia ai o loo whapenao na iai malona manaonga ok o loo iai se titi lona lima ai o loo whapenao na iai sona manaonga tele lea whailoa mai whine lea o loo iai tu peiti ia te ia na ia foa i le aso lea sa ia i pea se mea ia te ia a o lona manaonga i le aso lea ona ua whaoa e tangata i uteia ma tangata maumea ma tangata i totono o le tapua inga i uteia mea al fine lea ua whaamativa ina la al fine lea e le tapua inga ai le ona ua mativa al fine le ai the poor widow was ripped off na whaoa ese ana mea tōtino ona o le whaasese tangata ma whapenao na au mai e tangata whainga e whapenao na whaoa ai le oa al fine lea le whaonga ai le si upu le i o lai aisi mea i titi a te ia a olo iailo na manaonga tele lea lai whaonga ai na ai upu i e lua i ina ia whailoa mai ai ia le tūlanga o lo whapenao na whetalai e Iesu e whaasino i tangata mativa. Pua o lo whapenao na tā ua le tā upu le wha ua launga le tala le lei. Ie matitiva. O e matitiva whaaleanganga. O e matitiva whaaleanganga. Le anga atu i le tūri tino. E le mativa i le tino umatangata. E iai tangata mau mea, iai tangata i le levo longa lua, e maua mea e leo mea uma, iai foi matangata ua whapenao na matitiva e le tango lima lava i se mea. Ae, o le itu le whasino, iai le upo le atua e tala whetau iai, mo tangata umalava. O le tangata mativa whaaleanganga, le ngai tu salava pe te maua mea ai au noa makeriso e te mativa whaaleanganga. Tu salava pe te la sanga longa o ngā tonu e te maua mea e leo mea uma e te mativa foi whaaleanganga. Ai a whapea foi o le tangata mativa i tino e le tango lima au noa makeriso e makiva foi o e whaaleanganga. Lea lai momoli mai e Iesu le finangalo le atua. O le tangata mativa lea e la unga iai tala leilea tangata mativa whaaleanganga. Leanga e mativa whaaleanganga uma tangata e au noa mal whaoltanga e lei whaolaina o loo il pongsa e mo mia le oa o loo ia keriso. Aleluia. Lele ta uai ia le salamo e tolu sumalfa alona fo yupu e spulmalvalu. For my Jehovah is near to the brokenhearted and saves those who are of a contrite spirit. Hallelujah. For my lata le atua il tangata ua whapenao na loto momomo. Au le fo ilana te whaola il tangata e whapenao na loto luti momoia. Hallelujah. Lela e ta ua i tatou ina ua whapenao na whetalai vo Iesu i tono o le tusi o whalinga
ma whaailoa i le kalesia o lau te kaia. E iai lātou o lo mita i le oa i le tino le nei. Pa mai lātou te le mo mia se mea. E ai au o whetalai le atua. Ma titiva o tau i la i le nganga. Whatau mai o ia jau. O le auro le lei. Lea, mea umana le tupu teimil nei. O lo whetalai e fo Iesu i tonu i so se tangata e au noa mai ia, so se tangata e whaamoe moe ia te ia, so se tangata e whaalawalango i lona poto malona malosi e mativa whalenganga se i wanga nā ua whapena ona wala watu i le atua ma whatanga le li o le ola se i whapena ona whasoa mai le tamau a inga whalenganga se i wha oa i tato uma i to tonu ia ke riso taimia e talia ai le li o le ola taimia e whapena ona e salamo ma talia o ia e whaimali i ona li lingi mai le atua le oa uma le i to tonu ia te o e whalenganga e whatumu i nai oe ma whapena ona whatamau a inga i nai taua Haleluia. Au le foi le taua ia le tangata o lo whapena ona i le tāwhianga, le tangata o lo loto momomo, o lo whapena ona tā ua i le whaswhaitau a luka, pe ono tātou whaitauina. O le the prisoner, a prisoner needs deliverance. A prisoner is in bondage. A prisoner is in chains. A prisoner is bound in that domain. So se pangota po se tangata e nono atia, seiseitia, e le o sauloto, o le ngofo ai le metasi, e mau ai le metasi, e polonga ai le meanga e kasi, e leso le maua sona saulotonga. Au lela e whapena ona whainoa mai ai le fionga le tua i le upu le whaongai deliverance, a faces, o le upu e whainoa mai ai le whaasaulo toina o le tangata. It gives the idea of forgiveness. Nongo winga tau mai ai, e il tangata o lo polonga, e iai me o lo polonga manono tia ai, ma whapena ona whatawhea tua i, whatawhea ne ai o, whapolonga atu i, whapolonga nei o, ma tu maua i pea i le lesa o loto, e mo mia o na whasa o loto ina. Ai le se si me mo mia o na whasa o loto ina, na i lo le whamanga longa le atua, na i lo le whasa o lotonga le atua. It's not a literal bondage, o lo tala noa i le fionga le atua. It is a spiritual one. It is a spiritual bondage. O lo whapena ona nono tia i tangata. O lo whapena ona loto momo i tangata. O lo whapena ona iai tangata i le tāwhenga. O lo whapena ona nono tia i mawhai ona nono tia oe i angasala. E mawhai ona nono tia oe i le tia apolo malona mana. E mawhai ona nono tia oe i tu danau. E mawhai ona nono tia oe i te moni. E mawhai ona nono tia oe i ou ama natu whal tangata. E mawhai ona nono tia oe i le lesa o loto. Guilt. Le nganga ua whapena ona lesa o loto i tangata. O lo whapena ona sei tia i o ia. Ona a whai e te tū mau ma e iai e pēa i le lesa o loto lea ma le atua tu vale i o lo mavu whau ma le mautonu e taunu oi se taunu unga le manuia ai ua finangalo le atua e tū sa o loto i a te oe e ala i le mana o le nganga po ia ina ua whapena ono tā whaalongo i le tala le e Jesu Keriso. Hallelujah. Lela, whatever guilt, e whapena ono tātou langona ina, ma thua mai, ono le angasala ua fia ai tangata umalava. Ai a whaila o ia ilunga ia i tātou le angasala lea,
ma le whaasala le atua e leo whaasaolotoina i tāua ona whaatali maina ia leo le tauwi ua whetalai le fionga le atua o lona tauwi o le oti Roma mtaupe ona whaupolusu maltolu for the wages of sin is death ai whai mai le vaenga lona lua le whai upu but the gift of God is eternal life in Jesus Christ. Wa vai e ui olo sei tia le tangata manono tia le tangata ma whapolonga ina le tangata ma whelafo ina solo le tangata i lea mea ma lea mea e le ti apolo ma te moni mo na lava tu ina nau ma le angasala ma le whaasalanga ai whai mai wa ta pena i le atua le whaolatanga ta pena i le atua le whamaangalonga e ala ia Yesu Keriso. But the gift of God is eternal life. Eternal life has forgiveness. Eternal life has freedom. Eternal life has peace with God and peace with man. Hallelujah. Maua i tangata file mu mai le tua. Lela taua i tatou. Ina wa fetalai le fionga le tua. Il tau koe lua lon fai koe suma lima o tuso e peru. O le finangalo le tua na wina mai le alo. To deliver those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. O le mele le polonga i mavau fau o le istangata. O lea oti. Fefe le oti. A o lea ua fai le tua le ngā luenga e whaasa o loto mai eita ua mai le oti. Te leto e fefe le oti. A o lea sauni e te uia tu le whaitoa lea. I le manuia ua tā pena e le tua. Lea e wha amu ia ai paulo. Amu ia e oti. Oti moleri. Hallelujah. So, lela wa salvo Yesu e whaasa o loto. I e loto momomo. Ma e o lo i le tāwhianga. Fina ngalo leo le tua i le ia whapena ona whaasa o loto tāua. Hallelujah. Au le foi le iai mal tangata o lo tāua i o lo momoli malaunga iai tala leilea. E le ngata o le tangata mativa, e le ngata o le tangata o lo loto momomo ma iai tāwhianga. A o tangata tawaso. O le tangata tawaso. O le tangata tawaso whalenanga. Tangata tawaso whalenanga. O le tangata tawaso lea e le mawhaiona malama mapupula i le finangalo le atua. O lo na tia ma ia deia e pua oa ila na vai e le malama i le upumoni. Lea ngau le upumoni lea e su e whalenanga ina. Momoko nito lo na mta upelua. A e fie loa le finangalo le atua. E mo mia e ta ua le nganga pa ia o le atua i tutonu ia ta ua. Ina ia umaya le pupula i o ta mata vale nganga. Pese a le finangalo le atua. Le finangalo wa pa ia. Le finangalo wa malie. Le finangalo wa lelei. Le finangalo e manuia ai tatou. Lea ta ua ia tatou. Lea nga. O le mele la ua tasi aiso stangata. I le laulangi le nei pe au noa ma keriso. Because the natural fallen man is blinded. Pe au na umai salamo e valulua o lon foi upu lima. To e whamaunia mai foi e Yeremia o lon ta upu lima foi upu. Lua sumaltas. O lo whapena foi o na whailoa mai e le fionga le atua. Le tangata tawaso e au noa ma le atua. O lo whapena ona whamasino ina e le atua. O le tauile nā o le tangata angasala. O le whatawaso ina o le tangata. O le tauile nā po a fiangal nā o le angasala i tangata. E whatawaso ina ai le tangata. Menga e leona le sao pese me whai e le tangata angasala. E lei whapena ona mana iaina le lofatu no le atua. Mamana iaina matalia al whaotanga le atua. E ui e tau mawhai e whai sao. E alua i lava whai se. E alua i lava whai mea e
tusa ma le natula leanga o lo whapongi sa ina o na mata mai o le whasala o lo lunga ia te ia mafua ona o leanga sala ai mo mia o na tusa o loto mai ai i tangata mo mia o na whapupula ina ai tangata e le whaia i tangata e whaia le tua leala e le ngata e whanau mai al tangata u tau aso whale nganga a o mea fo i e whaia i tangata e atili ai ona toe mafia fia ka waso ai longa konu e sau fo i lama sa tani ko e whapaka aku le isi ka waso i unga ia te oe lua konito mta upe whavo i upe tolu mal wha ai e whapena ona toe whataua soina atili i tangata e sa tani ua koe akili ai onga makuaka waso akili ma akili e onga le pupula ma atili ona le malama i le finangalo le atua mo ia e fiwala te mawhailo na poto ma le malosi wal tangata ma le iloa o tangata e le mwhailava le anga se i vanga nā le mana o le atua e whapena ona sau e wha pupula ia te ia i ona mata whaalenganga mai le pongisa o lo pongisa haleluia le lopo pongisa tanto i le finangalo le atua le lopo o tawaso tanto o lo whapena ona whalongo fo i le upo le atua ai o lo e no whai ai le tatala o lo loto i le atua ma tatala o lo loto i le whaoltanga le atua tatala o lo loto i le whaasaulotonga leo tanto iai le tausanga ua finangalo malie mai ai le atua finangalo le atua e whapena ona whaoa ina oe i le oa uma i tutonu ia keliso i le nganga le finangalo fo i le atua i le tausanga ua finangalo malie ai e whaasauloto ia te oe mai tawhianga finangalo malie fo i le atua i le tausanga ua finangalo alofa mai ai ma finangalo le lei ai o ia e whapena ona whapupula ia tā ua i o tā mata whalena. Ao le foi lai tātou teilo o lo iai la tau o lo whapena ona sauaina o lo whapena ona le maua se saulotonga le maua se malolonga o lo whapena ona iai mawhatianga o le loto whapena ona iai mawhatianga o le mawhauwhau whapena ona iai mawhatianga i le vā whaleu ngalii whapena ona iai mawhatianga i le vā o mātua mawhanau le vā uso le vā ngālulue ai malesi tangata i le vā whatangata whai ngāluenga ma so o tanga lava i iai tangata a whapea e whapena ona sauaina oe e te le maua sou file mu. Ai le ngata i leo upu e lafo e tangata i a te oe, i le taimi, ma le taimi e le whapena ona maua i e tātou se file mu. You are oppressed. Ai mamawhalawa i le tū whaalenganga. Ai o le finangalo fo i leo le tua. Ia i la tau o lo la tau whaia pele fia o tu na nau o mata. Le whaasau sile o le loto, ma le whaalia lia vale, o tu na nau o le olanga ma meo le lalolangi nei, e whektof so ina ai lo mawhau whapolonga ai lo tangata, alo wa finangalo le atua e whapena ona whaso atu lo na finangalo ma lie lea, ina ia wha o ina oe le o uma ia ke riso, tu sa o loto oe mai tāwhianga, whapupula mata tau aso ma whapena ona au mai le file mu ia te oeolo sauaina. Unless and until you surrender your heart to Jesus. Unless and until you acknowledge the grace of God. Unless and until you realize your helplessness and your hopelessness in yourself. Ai lo tangata i le atua, ma e vava iatu ia te ia, wana o ia e te maua ai le whaarotanga, wana o ia e te maua ai le filemu, wana o ia e te maua ai le pupula whalenganga, wana o ia, le whai mai, ua o i le tausanga, ua o i le taimi,
ua o i le itulā, ua o i le aso, mai o le taimi lenei, ma o le aso lenei, ua whaia i ova, tātou te oli mfiafia iai, ua finagalo malie mai ai le atua. Feo e iai lau sabalinga i lenei e fiafi. O e tau aso pea whalenga. Feo e iai lau folaunga. O e langona pea le loto momomo, ma le tūlanga o lo o fetoso ina solo oe, pei o se tangata ua tawhea pea, e au noa ma le atua. Po o tau aso oe, whaalenganga i mea ua finangalo le atua e aona e pulai, ma ia i loa ai value lo tino, ia i loa ai value lau taleni, e whaonga mo le atua e le toe whaonga ina, mo lovi inga matuina nau o le larolangi nei, ia i loa ai value le oa ma le tamau a inga wai o lima, ke maua alau ko kongi, i leva yaso ma leva yaso, koe ala i foi leisi aso, wa leisi mea wa uma, wa lius wa vai uma, wa mou, wa mavae, leilopo ono lo leiloa o nai te tawaso whalenganga. O i foi olo whapena ona sawaina ia te oe i le tino le nei, i upu matala, i manatu, i whainga. Ai te maua le malolonga wa saulia i le atua. Te maua le file mu i le taimi ale nei, pea e langona i lo loto. E le iseisi na te mwhaia o na whaia mo oe, wana o Yesu Keriso. Patanga le atua i lo loto. Aua te whalongo fo i tala tangata. Aua te whalongo i le isi leo na e whaifo ia te oe. E le alofa, e le mo le atua, e le finangalo le atua, e la vea i oe, e le alofa le atua ia te oe. No, that's not right. E alofa Yesu Keriso ia te oe. God loves you. E le ona o oe, ai ona o le atua, o ia o le alofa lava ia. E ita le atua i le angasala. Ai alofa le atua i le tangata o lo fai le angasala, ina ia la vea i le tangata. I le teimia te te tala ilo loto ia te ia, ma acknowledge le alofa o le atua, acknowledge le tala le lei, tala iai lo loto le tala le lei lea, sauni le atua e whapenaona, whasaoloto ia te oe, whaoa ia te oe, whapupula ia te oe, la vea ia te, ma whapenaona watul file mu ia te oe. Ona e maua leo le whamoe moe, nei, ma le whamoe moe whapenaona e taunuu ai, se taunuu manuia. A o tā iai le nei la lolangi, i le tino le. O tā o i le tausanga ua finangalo malie mai ai le atua. Anga le atu le atua, whamanu atu le atua, o le whamalosi lea, o le whamanatu lea, o le taulongolongo lea, o le sulu lea mai moli o le apa, i le afiafil nei, ua susulu o tuai le malamalama o Keriso. Tangata ia na o se mea whaingaruenga. E leo i mātou, a o le atua soifua. O ia whapenao na whetalaia a fionga ia. Ma o ia foina te whataunuina a fionga wa ia whetalaia. Le moni o lana upu, ma le lei o lana upu, ma le manuia o lo o whapenao na finangalo le atua iau i so o stangata. Ina ia le whanol tangata e whatuatua ia te ia, a ia maua e tangata u malava le ola e whaavavana. Le alo wha le tonu, le alo se sea nafi, la foai. La foai. Oi foi nai te tinga iai, whamangalo, filifili e whapenaona, whasaoloto ia te oe le angol whamangalonga, o le mea e whasaoloto ai lava le tangata o lo tinga. A whaatai le atua o tātou wo mai le tausanga o finangalo malie mai ai le atua. Le upuna le atua mo tātou.
whapenao na whai tātou se talo i nea fiafi e anga lele atua i le atua ta mawha tai mola upu mātou whalongo o le tausanga ua whina ngalo malia mai ai le atua o le tala lelei wa e launga o le tala lelei mo e mātiva o le tala lelei mo tangata wa loto momomo mata fea o le tala lelei mo tangata tawaso o le tala lelei foi mo tangata o lo sawaina o lo finangalo ina ia whasaoloto i so tangata o lo finangalo ina ia maua le leinga i le tūlanga o le tangata ma le vā ma le atua a o le vā foi mauso a tangata o i se ua langona le pai atu o lo wanganga i le nei po i lona manaonga ma lona maftianga talo faola i sianganga talo fapula le tawaso faalenganga faoa le tangata mativa ma fapenao na fasaoloto i leo te fea faalenganga fapena foi ona umai le file mu ma matu le file mu i le o lo sawaina ina ia whapenao na maua le whamoemoeola ia te oi ke riso. Whaatai lau whamaangalonga, whaatai i lau manatu mai, whaatai le taui na e tutongi. Tālo foi mo e o mā whatia i mai o le tino e o le whatuatua. Ia te oe loto tele, whaaloto tele ia i lantou. Ma whaauau lau whamaalolonga ma le pai o le mana o lo wanganga paia. Ia te ila tau whamaluia ia au na o lo whapenao na mai mō whafonga mai nei Paul Kalame. O lo whauawina le fola ina o le tala le, ia ila whauunga ia ila wanga le le. Whamaluia lo nua Israelu, whaola whapula ia Israelu le Mesia. No lantou te ena na ia maua fo il whamanga longa ma le maluia le tasi o e saudia. Ia lau au na ia Pastor Mike ia maisel pulenga malu al Global Kingdom TV. Ma le au paia, ma le tino ke riso. Ia lau atunu o Samoa mai lava i maunga te tele se io o i maunga iti. Ma to wo ma ave le upu ile nei fiafi. Ma to wo fatasi moe ma to sapia lo file mo. Ma to fapenao no ma to iloa. O mato iai le tausanga o e fina ngalo malie mai ai tama. Lau whaarutanga i lunga ia Samoa. Lau manuia i ona teitai ma lau soswani. Foai manatu le lei ma le tō whawha le tua e whai ai whai ua tonu. E teitai o le malo, teitai o nuu, teitai o ainga. E maise teitai to tono le ngā luenga le tua. Ina ia whapenao no mato wilo. O Yesu le leo le ola o le ala o le upumoni ma le ola. Ma tau te whapenao na mawai le file mu moni. Nei se yo o le aso ma tau te wa ai ai lau fio. Ono le swafo Yesu. Amen. Amen. Ia o tātou Paul Kalame na i lea fiafi. Anga le atu le tua. Ta pena fo i le tua na vayaso pe a fina ngalo. Tātou te au lia tuai. Tātou toe wheiloa i ai. I lungol moli o le ava i le Global Kingdom TV anga le yatu le tua i whai ungal wa yaso ma le sao mua i le suafo le tama, suafo le alo ma le suafo le nganga pa ia. God bless. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa Mtala, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your Mtala account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For Mtala, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa Mtala, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works.
First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your Mtala registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your Mtala account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polu and Savai. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328. Or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.